Virkelig en blanding af Strauss og danske flag. Og så, det gjorde mig til ting, at man ikke havde bare accepteret mig for den jeg er, men også accepteret min baggrund. Мэри Дональдсон родилась 5 февраля 1972 года в Хобарте, в семье шотландских иммигрантов в Австралии. Она вела обычную жизнь, училась в школах, занималась спортом и мечтала о маркетинге. Все изменилось, когда она встретила кронпринца Дании на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Året er 2000, der er OL i Sydney i Australien. Kronprinsen er med som tilskuer, og en aften er han på besøg her på restauranten og baren Slip In og bliver præsenteret for Mary Donaldson. Det ligesom brægte sammen var vores samtale. Han var meget nemt at tale med. Han virkede interesseret. Han var så nærværende. Han var charmerende. Han så godt ud. Så det var mit første indtryk. Og så kørte det ud af efter. Прошло 1,5 года, прежде чем их отношения стали известны общественности. Это произошло в мае 2002 года. Efter, jeg var ikke længere bare Mary, der gik ned ad gaden. Det var nogle andre, der fyldte efter. Og det var noget af en... Отношения на расстоянии между Мэри и Фредериком длились около года, в течение которого кронпринц совершал тайные поездки к своей избраннице. В 2001 году Мэри переехала в Данию для изучения датского языка, а уже в начале 2003 года мать Фредерика, королева Маргарет II, признала отношения сына и невестки публичными. Jeg har mødt hende, som de er godt klar over og sætter stor pris på hende. Er de glade på kronprinsens vegne? Ja, det er jeg da. Og de synes, at det er en god svigerdatter, de får? Det tror jeg, det bliver fint. 14 мая 2004 года Мэри и Фредерик поженились в Копенгагенском соборе. Мэри выбрала платье от дизайнера Уффера Франка и вуаль, которую впервые носила шведская принцесса Маргарет в 1905 году. Tager meget fejl, så kig godt på Mary Donaldsons hoved. Det slør, vi ser, det er det slør, som dronning Ingrid bar til sit vielse med kong Frederik. Det er det slør, hendes mor igen, prinsesse Margareta af Sverige bar. Et slør, som er fuld af tradition, et slør, som er båret i den Glücksborg. Ankommer kareten, her ankommer kronprinsparet. А также Мэри активно занимается благотворительностью, помогает нуждающимся, поддерживает права женщин и создает антибуллинговые сообщества. Rettigheder og ligestilling verden over. En kamp hun nu også fører i Burkina Faso på rejsen her. Når vi har forståelse for det, og forståelse for de dybt forankrede kulturer og traditioner, vi har med at gøre, så kan vi bedre sætte ind med det rigtige støtte. Сегодня Мэри – гордая мать 4 детей, верная королевскому долгу и одна из любимых фигур в Дании благодаря своей активности и знанию языка. Vores rødder går sammen. Du giver ham en kop kaffe. Gennem hele livet. Vi finder hjem på ny.